Assalamu alaikum urmatlı bizden kanalının körüçülері. Ekendeşler kandaşlar, koyu suyuçular. Bugün biz sizlerge Bişkek şaharına yakınki Azyornoy ayılına satılıp жатқан ama onda öte kelişken koylardı gösterip berебиz tuğanlar. Hazır biz bu jakta bir taksirдің korosuna gelip kaldık. Biz sizlerge uşul жерде turgan kozu koçkorlordu, koylardı, kozulu koylardı gösterip berебиz. Bir çetten özüңүздөр көрүп турасыздар. Öte жақшы koylar. Hazır gün battı, şam oldu hazır. Boluşunca temный görünüp atkan mezgili bulardın. Bir çetten başlaylı. Taksir siz koroda barın satıp atasız da? Valla biz hazır endi. Şartqa baylanışlı uyda kişi kalbay atat. Satayın da. Satayın da tamam. Ha oldu. Bunu çoğun koyudan başlaylı. Şu en çoğun koyunuz uşul eken ha bro. Gigant koy eken. En çoğun, en жақшы koy uşul ha. Uşul koydu. O çoğun koydun bağısını bunu hem 70'ke sata turgan kılı öyle. 70 bin sonra. Tak tuğanlar. Bu koy yaşı? 2,5 yaş. 2,5 yaşa koy ha? Koy hava koy. 2,5 yaş. 4 işten ötüp tuğanlar. Koydum parametre öte moşni körüp turasızlar. Anan daha kanday koylarımız var. Bir çaçıratayla çıkana. Kaysı koylar kozulu? Hazır ha çaçıratayla çıkana. Bunu çekede koy ya bunu ola. Oşa kozulu aldı öte moşni koy Allah'ın. Bura kozu hem bartap ketdi. Kozusu hem bu. Kozusu azı 3 aylık canında. Yenesiyle kaldı. 3 aylık erkek kozusu. Erkek kozu. Buna çoğun koyun nar jağına turgan. Bunda ele çoğun ken bura artap kettir da tuğanlar. Bu eksterior жақсы ken şu koyduqı da жақсы ken baş. Görüp atasızlar koydu özüңüzдөр gördüңüzдөр. Erkek kozusu menen eken bu koy kança jaş? Bunda 70'ke koyuyor. 70 bin sam kozusu menen. Kozusu menen ha. Bunu jaşı kança ele bunu koydun? Oke şu bul dile 2,5 yaş. Eki çoğun koy koy teң he? Teң oke. Hazır urgaçlar taktap alaylı. Dagı ne urgaçlar bar eken hem? Koş. Buna berki. Çaçırataylıçı. Noğu bir toktunu gördüm bunu. Çoğun toktu eken ha koçkor başsın ola bunu ola. Jilikler dağın çoğun öte koçkor başı. Şu berki Kilegavan saraydan çıkan. Uşul be? O. Bunu koçkorun yanında hazır. Hoppana sekirdi bunu. Toktu moşni toktu eken şuçu. Kaçtaktar sonuna eken şunu. Koçkorga koyulelek hazır hem aralaşıp koçkor menen jüret hem toktodu tasını bilbeyim. Oşa 1,5 yaşta. 1,5 yaş ha? Ek tişken ne bulanda? Kaça hem olelek koçkorga hem jetdi da jaşı. Koçkorga jaş jetin. Kavak başlarını karasanızdır. Ötte sonun toktu ekeni. Bana daha şaşırataylıçı. Bunu kaldı ya bunu ha bir çekedek. Bu ne toktu ne bu? Toktu şu. Yeterek koçkordan hem olup otur. Şu yanında balası erkek. Anna balası erkek. Balası erkek ola. Tuğup koydu valı. Tuğup koydu. Balası bırak moşni balamda. Ana bir aydaylı çıkan. Balası da moşni deyip. Erkek balası eken buna. Erkek koz koçkolar mı onda jüret öke öteң. No toktu da buna tuğanda. Bulda kol semip arık eken az ötele. Ötele arık eken ha. Buna açıldı hem gördüңüzдөр mü? Kolsu men. Bunun kolsu kança aylık? Kozusu 3 aylık. 3 aylık. Kaysısı bunun kolsu? Oşonda turbay bunlar bayağı. Canındağı, jartındağı. Aklında kanana hem keledi. Buna koz eken. Demek bunu garbanoysu baş çoğun kozu çoğun koydun balası eken. Bu jerde kozlar taktap aldık. Bunu çoğun koy jalgız gigant koy 70 bin som. Çoğun arık kozulu koy 70 bin som. Tigi Tilegavadan çıkan toktunu kança koysun arkadağı? 50 yok. Bas 50 be. O 50. Son eken. Bunu toktuçu. 45 milyon balasını. 45 milyon. Bu balası men 45. Tigi 50. Tiginin kulak başları bunun erkek değil. Koçkordoy kaçtaktı eken bunu uç. Toktu basışını görüңüzдөр belleri uzun. Küçtü ekeni. Çın-çınla görün. Hem koçkor baylarga kezek geldi. Koçkorunuzun kaçısı küçtü hem özüңüzden bir sırayınçı. Koçkorдун ошо наргы чептегисини жанагы Темировский линия деп Таластан 4 aylık кезинде алганмын. Ошол эң мощный. Ne oldu be? Bulazı kança yaş, kança aylık oldu yani? 11 aylık oldu bundan. 1 yaş boldu eкен ошо. 1 yaş bolelek ha? Razret. Ana bunu
tik durat. Muna kozu Timirovskiy liniya dep talastan 4 aylık mezgilinde algan eken. Tetiyakta kantip bölüp körsötsök eken. Kozunun uşunsu maga jagat dedi. Demek zor uşul eken lan da. Hoş hoş. Hoş hoş. Ha mına çekeden sekir otpayбы? Mına başları tik durup mına artta kozu. Beli uzun. Kulak başları ak. Maşallah mına. Gördüğünüzleri beldi, razrezi var. Az gideta 85'ti çapçıp durağan eken 11 aylığında. 88'de ölçedіңіздер be? 88'de ölçedik deydi. Bu Timirovskiy liniya Talas'tan geldi. Svetla, rıжий. Birinci kelgende saptar öyle. Oo. Negedir күні сыған сайын қарап қызарып кетті qoylarыңыз? Сондай болду. Күн сыган сайын Көп өзгөрөт экен. Күйдө негизи тышный климат болгон үчүн ысыкта көлөкөгө кирип кетет, э? Ооба. Карарат да, эртең күздө сентябрь октябрда кара саргайат булар. Мына ушулда эң жакшы бөлүндү го. Азыр бул козу сонун экен. Кастяктары, белдин жоондуктары, кулак баштары, разрези бар. Timirovskiy линия дептир. А тиги могу чоңго чыгарыңызчы, бул канча жаш бул? Бул 1,5 жаш болду ушул. Мына бул 1,5 жаш. Бул деле мощный кулактар. Куйрукта разрез бар. Бул барын. түйү каяктан келген кочкор эми? Муну Карабалдадан алып келген. Мен өз негизи жана биринчи кызыгып атып бири-бирден чогулткам да буларды. Так, ал 1,5 жаштык, э? Ооба. Тиги 11 айлык. 11 кочкорлор. Бир козгоюнчу да. Сеп, алардын баасын кандай коесуз эми? Эркини мынасы, могу Timirovskiy линия $1000. Мына кичинекей, э? Ооба. А чоң кочкорчу? Ана 60 000. Мына чоң кочкор 60 000 сом экен мына. Реально, как они моюнун созуп, тик көрсөтпөй, ушундай кантип жүргөн болсо мына, ушинтип көрсөтүп атабыз. Ачыгын айтканда, көрүп атасыздар, бери караганда кулактын чистоталары мындай сокойбой, элең дебей, көздүн жанына мындай ылдый агып түшүп турган кулакты көрдүңүздөр да, турабы? Аз бери кайт. Түшүтмө. Ана көрүп атасыздарбы? Ана, ток. Бул $1000, бул 60 000 сом экен. Эми качса ушу кочкордон качкан болушу мүмкүн экен да. Ушудан Будак линия бар деди, кандай? линиясы бар. Чалса, линиясы бар. Туугандар, эми кошумча суроолор болсо чалып байланышасыздар. Кеч киргенде биз сиздерге бир четтен көрсөтүп бердик. Бул жерде жаман нерсе жок экен эми. Эми баасын айтты, ал жагын өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр, соодалашсыздар. Качынчы берип өтүнчү, бир чачыратайынчы буларды. Байланышасыздар. Мына козулуу чеккеде кетип атпайбы ушу? Козулуу чоңгой эч эле жакшы көрүнбөй атат да, жашынып качып. Муногу качтак кочкорсумал тилеги одан кийин муногу темный токту дагы өтө сонун экен негизичи. Мына жаш козу, тиги чоң арык кой, козулуу арык кой муногучу муногу. Бул деле жакшы кой экен. Бирок негедир арыктыктан өзүн жашырып атат да бул кой. Атак сөз жок. Короду бир реттен көрдүңүздөр туугандар. Байланышыңыздар, биз видеобузду жыйынтайбыз. Саламатта калыңыздар. Аманчылыкта көрүшкөнчө, сандан сапатка. Жаш козуларды бөлүп да сатып жиберебизби сурап калгандар болсо? Мага арзаныраак козу керек эле дегендерге. Ооба, сүйлөшөбүз. Бул жагы эми жеке сүйлөшөсүздөр. Байланышкана. Кош. Шуна көрдүңүздөр. Эми биз койлорду киргизели. Бир четтен көрдүңүздөр. Аманчылыкта көрүшкөнчө туугандар.